Hello viewers, all see number one chawin nila pa hen bolwin chule tu nila ke holim kit theiling ayom jiwin pathing thangwa na amin ani piu hitin chule tu chana ini chi piu chu habda kana question khat ini chi piu hi ji chun tu nila jong abana ni chi kirotin hitabanga Houbung thu ke holim hom theiling ehin ke hem holim pidingo chule hitabanga ido theo pastor kinapium ta ini neo cho pastor Andrew in tunin jong ama ini do ki diventin tu hen ka koma aumin tunin ha ini do de che hele ama sanjong se introduce ani ki bolta in na tunin ha in direct in question hin jong hin dong jing pating ama se pena ini do de che hele church hi pastor pu church hi ipi hiya chile abol ding pen chu ipi ahidem ti mi pi ho het theiling a chom lam ta ne hin explain pi theiling ho okay ke pa men Houbung thu sei thi ngam ji ven pathen ka thang we phong ki do no zo jin church ipi ham ipi mong ham ai la wai le pen ham ti chu sei ni ngai ji chun a chom lam ta sei le han Houbung kiti he mi tam ta in aza chom na seijin abang in masanga Israel anumpa ho continue ke boli na seijin tam ta cho am he jong le Bible ki mudung zui le ki study dung zui ya chui pya mi te la hin Houbung he lengam kiti kingdom kiti jong ne he pu ta le Houbung he Israel patine anako do covenant and abol pi pe ngau chui ki loi na okay Houbung he thuk i ma no mai protest ma khala ne ki sei do no sa so ki im ano ma so cha polin efisi bum thum na se ya kho hong ki phun do patine ni chi tu lai ho tu dispensation Houbung thui a ko ma phun do nan ta ne se ni sa ne ki i ma hin hin na hi chi Jesu Christa a tho do a thakau ti hung kum zuwa panai hung ki pan ba hi ji hin okay Old Testament la chon ki he lo he na chi chu Houbung ai ne ale hi chi Houbung chu phami ta chon pathine Israel te a kon le Gentile te a kon na Jesu Christa hin ta san ho a khom na chi chu hi okay ale hi chi chu chu mai se ki na le Christa mo hi ki ne ani khan ni le ama to khoma chata le kum sang le ma jong wa ya pu pi le ngau mai na chi chu Houbung ai na kha choi okay masana Abraham to ke te man se mo til dang dang ho ana fulung pen pa cha cha lai wa nga chu hi che na bol ni patine ne he sa ana alunga na koi choi nai na ana ki ma chu nom he ti cho he ai la ba na chu a boarding he ba nai le Houbung hin til tam ta chi bol we hin la Houbung a ki ti a boarding pen hi til thu mo min chi khat na chun pathin ho de nai Mas pena pathin ho ding John Muli na pathin ho ta bi ho la hi ti ja chu pathin ho le ja chi Houbung su ma hi pathin phata ke ho nam ti chu phata ba ngai na as a church ka hi ya la chu na ho pathin phata ke ho nam ti chu ba de aba na chu ta san mi ho Houbung mi ho chu ki loi khom de fellowship de okay i che fellowship ma ko na khala khan hi ki til kho ding ki sa to ding English as an edification at na chi ja chu ho in kai lo jong hi phalo he Houbung member khari la ho in kai jing ke de na correct i changa ding chu hi lo ben ki loi khom ni chu patina de hi cha pa na ki til kho bai cha pa na chu pan Houbung na toi za tam tai hong do the chi ja chu ani na chu ki loi khom ding khala kha hi ki sa do to de ti he a thum na chu hi ai la chun hi ti a chu e le ke ba ko na ki chai jing hi lo ben ma no le se na pathin hello mi za nam khat ho jong hi hai mil lo de Houbung ni na chi chu evangelism ke tin sta za thaka mong thai ling ho hu don na to chu hi hon Houbung na chun mission i thi na mission na to jong chu hai mil lo de ngai pathin hello ho chu pathin to het thei na ding a hi chia na to missionary so lo ding evangelism bol ding to chun hi chang thum hi Houbung e bol le pe ne pathin ho de hin ta san ho khala ki til kho na hin chu ta le pathin hello ko ma evangelism bol hi chi hi Houbung en apona hi chang thum chu a ki bol lo wa le Houbung chu na bol le pe no chu ki bol zo lo na
chỉ cho Houbung in abol đấy thì cái bao mẹ Houbung chỉ bị ham chỉ là Houbung in abol chỉ bị ham cái bao cái trên tên pastor pain Australian Drew này hiểu chỉ là cái bao mẹ gì nhá chỉ là viewers son trong chỉ sẽ lại cái điều trong ý kiến này này itu bang koi tabang khat he chin thelo elo le he hil o ma jong le he be no ma jong le question in do theo to do in do theo ti chu a ve lai sei ki ro hin de